Kaboko ngo byibura batema akaboko ariko tubeho tubane n'ubumuga ariko turiho turi mu ntambara yo kugira ngo. Iyi ni inkuru ikomeye cyane aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakoreshejwe inama ikomeye cyane yari irimo abarwanashyaka ba AFC M23 barimo abayobozi bakomeye ku rwego rwo hejuru muri AFC M23 ndetse nabo muri MRDP twirwaneho ngira ngo murabizi ko byiyunze, aho bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama yahuriyemo abayobozi ba AFC M23, abahagariye diaspora ndetse n'abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko iyi nama yabaye mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko mu byiyumviye dutangiye. Aka ni akavideo gato kafashwe muri iyi nama aho hari abayobozi batandukanye nk'uko mubibona kuri aya mafoto turi kugenda tubereka. Ni inkuru nziza ku bakunzi ba AFC M23, ariko ikaba inkuru y'incamugongo ku banzi ba AFC M23, abanzi b'amahoro bose bakaba bashegeshwe no kubona iyi foto no kubona aya mavideo, babona AFC M23 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Patrick Muyaya ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baga Kenya ku birindiro by'abakomeje kwihuza kugira ngo barwanye leta y'i Kinshasa, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tuvugana noneho abayobozi ba M23 bakaba bigereyeyo. Muri aya mafoto muri kubona harimo Manzi Uringarambe, akaba ari vice president w'umujyi, ntabwo ari umujyi wa Goma ahubwo ni intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose. Hakaba harimo Fred Kaniki Rukema, uwo mwabonye atangira avuga, uyu ni vice president wa AFC M23 ushinzwe ubukungu n'imari ndetse akaba umuyobozi wa MRDP twirwaneho yiyunze kuri AFC M23. Harimo kandi Wirinshuti ngira ngo muramuzi, niwe uhagarariye AFC M23 muri diaspora, ndetse ngira ngo murabyibuka neza ubwo Tshisekedi yari Kinshasa baramusoye. Uyu ni umugabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahasanzwe atuye, akora ibishoboka byose kugira ngo AFC M23 ijwi ryayo ryumvikane. Ibibazo by'abaturage b'abarwandofone bakomeje kugenda bahura nabyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babirukana byumvikane ku buryo ubwari bwo bwose. Ni inkuru nziza rero ku bakunzi ba AFC M23 kubona abayobozi bayo bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho baganiraga n'abadiaspora ndetse n'abakunzi b'amahoro bose nk'uko mubibona muri aya mafoto. Iyi nkuru rero uwayishyize hanze akaba atari umuntu ukunda ineza kuri Alliance Fleuve Congo M23, aho yayihaye amagambo igira iti: ndi hano kugira ngo menyeshe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko hari abantu bari mu bufatanye bukomeye n'inyeshyamba za M23 bakorera inama ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi situation iteye impungenge zikomeye ku mutekano no ku bwigenge bw'igihugu cyacu, kuko ibyo bikorwa bishobora gufasha gukomeza ibikorwa by'iri tsinda ryitwaje intwaro rigaye ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'ibyo sabye n'icyubahiro cyose ko leta yahamagara ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri i Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku mugaragaro ku bijyanye n'uko abantu bafitanye isano n'umutwe wa M23 bemererwa gukora ibyo bikorwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe hari amasezerano mpuzamahanga n'ay'ibihugu byombi yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'akarere. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, abanzi b'amahoro, abanzi ba AFC M23 babajwe cyane n'iki gikorwa cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyabereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abayobozi batandukanye ba AFC M23 bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagirana ibiganiro ndetse byubaka. nk'uko mubibona, ni inama yari yitabiriwe na diaspora, ni inama yari yitabiriwe n'abantu benshi cyane bakunda Alliance Fleuve Congo kugira ngo barebe uburyo baganira kuri iki kibazo gikomeye cyane gikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mutekano, uburyo abarwandofone babona uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo, ndetse n'uburyo diaspora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose ubwayo
yafasha muri iyi mpinduramatwara ikomeye cyane igamije ko abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abakongomani bose muri rusange, bagira ubwisanzure mu gihugu, iterambere ndetse n'ibindi byose byatuma umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasha kwishyira akizana. Ngira ngo murabizi neza ko uyu Manzi Willy Ngarambe yaturutse muri Canada, yari umwe mu barwanashyaka ba AFC M23 babaga muri Canada. Ava muri Canada aza kuba umuyobozi i Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko ubu ni vice guverineri. N'umwe mu bari bitabiriye iyi nama, n'umwe mu bantu bazi diaspora ku buryo buhagije, kandi n'umwe mu bagabo bazi kuvuga mu buryo budasanzwe. Uyu rero Manzi Willy Ngarambe yari ari mu bantu bakomeye cyane bari muri iyi nama, akaba rero ari umwe mu bantu twavuga ko bari bakomeye cyane nk'uko mubibona. Uyu Kanaki nawe akaba yari ari muri iyi nama, ni umuhanga cyane, akaba ari umwe mu bantu bafasha by'umwihariko AFC M23. Diaspora rero nk'uko mubyiyumvira yamaze kwihuza, ubifite ubumwe, bari kurwanya ibigarasha, abadashaka ko iterambere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rigerwaho, ndetse n'abantu bose nk'aba ngaba ba Nyiringoma ndetse n'abandi bose ngira ngo murabazi, batifuriza ineza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Fred Kaniki mu ijambo rye akaba yagaragaje ko bagomba gufatanya mu bumwe kugira ngo igihugu cyabo kibe cyatera imbere. Ibi ni ibiganiro bya twakwita ko ari iby'amahoro, ari ibya politike communauté y'abaturage bo muri Kivu, Republic of Kivu, ntabwo natinya kubivuga, bahuriye ahangaha kugira ngo barebe uburyo ubutaka bwabo bazabuteza imbere. Ngira ngo murabizi ko AFC M23 ubwayo yatangiye guteza imbere ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bugiye butandukanye, kubaha imiriro ndetse n'ibikorwa remezo bitangiye kugenda byubakwa. Iyi Nord Kivu ndetse na Sud Kivu bikomeje kwiyubaka mu buryo budasanzwe, isuku, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Iki rero ni igikorwa cyo kwishimira, iki ni igikorwa cyo kwishimira ku buryo budasanzwe, kuko ubu bumwe bafite aka kanya ni ubumwe buzafasha mu kubaka igihugu gitekanye, igihugu gifite iterambere ridasanzwe. Ariko ibi byose bikazagerwaho habayeho ibintu nk'ibi ngibi, sensibilisation. Abanzi ba AFC M23 bari guhamagara leta y'i Kinshasa ngo ikore iyo bwabaga, ariko ntabwo birabahira. Reka dutegereze tuze kureba niba ibijyanye n'inama biraza gutangazwa, dore ko byari bikiri ibanga, ari ibintu bitigeze bivugwa mu bitangazamakuru kandi bitigeze bitangazwa. Niyo mpamvu abanzi babonye aho bahera bavuga kuri iyi nkuru. Ni Pilot News TV nk'ibisanzwe, mukomeze mubane nanjye, ndakomeza kugenda bagezaho amakuru nk'aya ngaya ari exclusive. Iyi nkuru iri exclusive ku buryo budasanzwe. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.